Voin hi August ni somni pali sang ni somni pakhat thole ni ania Mizo official channel clear tu lengai thatu zong te chi bai vekule tu na hian international news Afghanistan boina kal zer chungchang thu tharle pu alam LHZ varte in thisen luan naram Afghanistan bi chi na part 2 azia chu ama phalna ngei ganon chiar le donani post ma salama kan soitong khan thala kim chang tak nena ron tarlan kan du view thin chungin YouTube lam hian Taliban chungchang an stick tharta ka ema wangin picture hi duang tak point kan da theilo ti min hriat sak kan du ani news pon chun zomila United States Secretary in Thudik Aze Brei theita big low America in Taliban nena dilnan siam CBS Face the Nation a Major Garrett Chuang US Secretary of State Antony Blinken chu zona chan hreom taktur US in Afghanistan atanga America mi le sate thiar chu phalna Taliban te adil ti he dikem ti azona chu hre tak chungin changin o adikalom kan dil nge ni tin thu dik je pan lo tum thin chu aze brei theita big lawani he zona pian chan hi President Joe Biden and reporters te zona chana khan Islamic militant group 10 Kabul airport a America mi le sate tan kalkong sia sakani thainan Taliban tenen inrem na kan nei tia soi chu awang ni an soya Secretary of State Antony Blinken chuan kan mi le sate hruai chuan ni thainan Taliban nena kan dil ngeya achan chu Taliban ta hian Kabul ang control vek to wangani ati Secretary Blinken an asoidan kal mangatang hian US chuan an mi le sate thiar chuan ni thainan Taliban ta hian phalna an pe chuak ti alang chiang hle niin reporters te chuan an soyani tun kha August ni somthum pakhat kar le thole ni khi Afghanistan atanga abo bangom lova US an withdraw hun to ber deadline ani ta a hemi wang hian US President Joe Biden apo alu haitran le nin an soi Taliban te chuan US in tiam na nga Afghanistan chuasan an tum hun withdraw deadline August ni somthum pakhat chu po sayan rem tilo burthung ani Taliban te chuan US le atang rol pui te chu withdraw deadline chungchanga an vo khan lok ngala US le UK te hian an mi le sa te hruai chuan a konga hun deal bet anin be se ni chuan a chana chu no ti ani withdraw deadline po se ni chuan a so kho kom ngeyang tin Taliban thupuang tu Suhail Shaheen chuan August ni somni pathum thortan ni khan Sky News a hrilani US President Biden chuan kale thole ni August ni somthum pakhat khian US sipai te chu Afghanistan atanga lak chu vekan ni tur thu lo soi chiang to a Afghanistan a US military presence le airlift te chu August ni somthum pakhat chuan ti to vekatum to ani heti mekla hian US thian tha UK le European Union te chuan August ni somthum pakhat ma chuan thlona manga in thiar chuan a run pui nei me khi zofel thei man ani don lo tin withdraw deadline chu extend turin US an nor thunga withdraw deadline extend chungchanga hian US President Joe Biden lu hain achunga pressure sang leani Biden chuan withdraw deadline extend chungchanga in biak na kalpui me kan I thu soi ve bok lelama UK le European Union anoma lelama withdraw deadline extend rem tilo burtu Taliban anom ve bok si Biden hian engangin nge thutlung na asiam don ti chu khovelina thir me kani Taliban fighters 10 resistance force in kulna bupui Panjshir Valley luna kochu an thlengta August ni somni pali hian Taliban te chuan Panjshir Valley a resistance force te inkul mek te chu kilthuma tangin an hual bet vek to ni soin in baya in khoi noi top ai chuan in biak na manga chin fel tum pho chu an du da nei thu an soya Islamic Emirate chuan he isu hi monom taka chin fel adu berani tin Taliban thupuang tu Jabihullah Mujahid chuan atui tani Panjshir Valley a tranmun khomek National Resistance Front hruai tu pakhat anti-Taliban commander Ahmad Massoud chuan NRF te chu long term conflict ma chon thei turin anin reng ti soin arem chuan Taliban nena in biak na manga chin felan du reng thu government thu puang tu Ali Maisam Nazari chuan AFP hilve bokani Afghanistan President Ashraf Ghani an Ramatlan sia san nuwa sele hian ama chu Afghanistan acting president ain chal zuyani resistance force 10 Taliban te Andarab Valley ambush zone anwai hrep nuwa Taliban fighter tam tak chuan Panjshir lu khan an thleng to a Taliban ten Afghanistan an oblo omchun resistance force te bupui
pansir hi lak ngai an tum dona in rem na om theilo chuan pansir atran mun khomek resistance force tenen anin khoi noina saviu turang ngai ani heti mek la hian northern afghanistan a resistance force te chuan pansir valley bul hnai om district pathum te chu taliban kuta train an la let ni nanin soyani pansir valley a hian afghanistan government force then khatle military group then khatte chu tanghovin tran munain in khuar mek ani masud chuan pansir valley a hian fighter sangruk chuang army le special force unit baka local militia group ten tran munang khomek thu soin armor vehicle baka helicopters nen anin chhop ni in masud chuan a soyani amat masud chuan engtiklai point taliban nen in biak na nei andu reng thu soin a thaingang lo chuan taliban tenen in khoi nuai mi po anin pe reng thu a soibok ani mi zong zong kan ngai dam vek gani le sale po an lo le thayang taliban ho tu afghanistan a rorel tu thar taliban po chuan mi zong zong an ngai dam thu soin ramdanga tlan semek afghan president ashraf ghani le vice president amrullah saleh po an ngai dama an du chuan afghanistan rama an le thayang tian soi geo news in an komna taliban senior leader khalil ur rahman haqqani chuan ghani saleh le national security advisor hamdullah mobil le an polling kara in mel mak na aom lo thu soya anin mu thiam lo nom chun chu sakhothil zo kani ti soibok haqqani chuan mipuite chu anram chu asan lo turangenin an mel maten phubala turanga an soina chu thubel chian do lo ani thu soya mi zong zong kan ngai dam vek ani indona min beitu general atanga mi puinol pui thlengin kan ngai dam vek atia tajiks baloks hazaras le pastuns te chu kan u naw vekan ni tina soibok ani taliban te chu us laka indona choksuak tu an ni lo thu soin haqqani chuan an pol hian an namzia sa khuana le an ram ven him tumna wang chawa us dole tan ni thu soibok america zok chuan kan ram ngeya kan laka ral thuam an chelek zok ani tin indona hneina an chan theinan pathian chuan taliban te chu america ral thuma pe ani ati us nato le ramdang ten an thlop afghanistan sipai nuai thum singa telaka taliban chuan henaro puitak an changta ni tin haqqani chuan muslim ram zong zong te chu impum khata omtir chu taliban chuan adu ni tin a soya ram rang te po ami le sa te chu an dingna chan vo thek petura phutin afghanistan a chuan sarkar zau zok siam ani dona mirin tlak le mithiam tak tak ten afghanistan sarkar tharan siam don ti atiam mi puite bum khata siam theite chu sarkar thara hian telan ni don ti soibok sarkar thara hiam afghanistan a polom zong zong ai o chuan tel tur thu soin mi rang point taliban chuan thopui tur thu po soi to ani ati thisen luanaram afghanistan bi chenna patu pu alan lhz warte kanpi le pu te chuan mi hring in siam thatnan khodura ngai an lo ti thina afghanistan siam thatnan hin eng tak ngai veng mo ramzau tak mi hring makta duai somli vel omna ram leilung ho sa tak ni chung sia ami chengten anlaman tangkai thei silo ami chengtela hlom rang in thren khovel ramro puiber usa me point atum hlom thei manglo afghanistan chu taliban helpol mi sing sari vel or chau chuan anan opri chu nia AK-47 tenen office do kan sang ber te hanan luata a pen le kha aya silai mang thiam zok inrem na thu le hla aya machine gun le RPG chulner zok tlat hian ramro rel na le sarkar en kol na hi antlin chiangem mani ke ding theilo ram dang drip khai chunga nung ram afghanistan malam hun hi engtin nge ni zeldon ti te hian bi chiang sun zom te ang UN Security Council meeting thu chu chuan afghanistan hian firfiak polin zom puyemo firfiak zonga chetemo firfiak lam kai noi hrim malak na nei ni vai chuan UN sipaiten an lu chil nga lang tin apuan khum dum rengmaya he taliban opna hi US UK France Germany le adang te hian sarkar pa nga yanga recognize in ram le ram indor na mumal tak anei pui mai mel silo sum le pa e le balam thilam aya hriam hrei nga zok taliban te phaba khi akau hle mai taliban hring tu pakistan hian ain mongzom pui mai ari nom silova pakistan hi financial action task force FATF grey lisa awom reng to bok nen taliban nen in zom ta se G7 te hiat an shek ro le mai om sia pakistan ram la churam re thei ve takani boxi
chu mai ba ka Taliban tahian Pakistan mi sing sari lai an that to ti Pakistan President Imran Khan ngei na soi to ani Pakistan hian Balochistan lama Afghanistan mi te na sa takin angai sa ve thung boka an missile Ghaznavi Gauri 1 le 2 te hi engwanga Afghanistan nam then khat ming putir mai nge aniang le China khian a missile turu tak mai te khi Arunachali Manipuri Mizo Naga ti ming voin kan lam hoi non tin ko vu reng mai se chuan thin thia mu ta har sa vengo tangle chu tiang ani si chuan Taliban te hi tuinge pui theya pui du tang tunlai khovel din hun le thil gal dan te en chuan kho chak sakai kho thlang lam te hrek na po bara khon du lo khovela kei kani in ti venga China hi kan soilan ve ngai ta ani China hian Arab ramatanga tuial theya chok lu na le asum don na konga inkal po na kong zongjong de tho hi tui pui ania tuna phei chuan Indian Ocean lama a fe kong hi man lai ngin a him to big lawa India hian a hrek ve vai chuan Pacific Ocean lama tangin ale thum vela hla hel kual ngai dona a hau tak hle toang asamin kar hi khatlek chunga min hrek po kan boi tram ti di deuh tho chu ani khamo chu wangin Afghanistan nena anin rina la ya hian khomol fe kong sial tlang thei ve se chuan ale tam takin nuka hnain sen so pu atlem jok don ani hei hi China Belt and Road Initiative nena expansionism kalpui mek Asia rambung tam jok thiam taka lon thanga o tira thunun chhomek tu hian chil thlifar du doina thli reng mai sia Afghanistan Taliban te chuan cham mai theidin huna ding mek te hi inrem siam pui a har salo to pangle Taliban ho tupa ngei po in China nen aning kung kai na tha thui zo ka kalpui ngei an tum thu po soi nge a tin China po in chu tiang chuan a soi ve mek bok ma se khovel op tu ni in chal ama ron king ve mek tu China ngai thailo tu USA hian amai mi chin san mai bi ke ro arinom lo hle thungani hetia China lo lian zel tur dal tu tur man ruatan hian Pakistan laka ason Taliban te hi manatum le mayangem hei wang hi amni Taliban te ro chun tura ral thuam le thlo theina te hial po thiam taka atlan san lui tang mai ti te chu hunin na ron thrilang chu indona tak tak a intran mek tun hnai maya Afghanistan Vice President Amrullah Saleh chuan an Ramadan Article 67 na mangin President na ain puang ti kan thria engtikong zong point Taliban thun huaya ain tuglu don lo thua puang hem mai ni kha tuna hian apian na mun Pansir lama ain ku meka Pansir hi Taliban te hian an la thunun ngai lo hrim bokani chu mai ba ka Ahmad Shah Massoud Afghanistan General Room le to khir tak mai Afghanistan Defense Minister te polo ni to thin sang khazakwa somriat pasari borvela Soviet Union dolaya Afghan hero an lo ti hial thin fapa apa ai ma mitam takin anda chungnun jok Ahmad Massoud chuan Afghanistan sipai tam tak Taliban laka biruta te chu Pansir Valley a hian a ko khom boka marlama cheng pol rang te intel khom hian anti Taliban polan ti mai Northern Alliance Front chu tun maya president anga in chalta Amrullah Saleh ho tenen dinin Taliban tenen anin kap tran der to boka he in do na hian nun na he don mange ram mobile phone aya silai man tlom jok na ami cheng te po thluk aya ti rol nga jok te malam hi anelom vak lo khop mai kanan rama chuan khoi zu le bong hu te aluanga Afghanistan rama ero thi sen aluang ve thung tu bo le do lung in kar om poi sei lo nu naw thaba le mangang te lalpanom puin veng himol te se khotlang kei puile a mei hian tumru kan la nei chawem ni Russia palai report a khan Ashraf Ghani Afghan President Lan Seta Khan poisa tam tham tak mai US dollar maktadoi za somruk India poisa chuan vaibel che sang khat za somriat pakua maktadoi ruk nuai li lai mai atlan siat puiti asoya heti za zat poisa hi khoya tanga nei nge niang President ni wang mai in democracy ra mangat phei chuan heti zozai poisa hi withdraw ngal rum the ni silo Finance Minister tele mi poi mo dang in thurwala chet anga yang chutiang thil thleng report engma ombok silova Central Bank point chutiang thu chu engma an nei lo bok chutiang ani chuan a poisa zat khi engtia hre thei nge an ni a petu om lo chuan azat hre thei ni don em ni tuin nge poisa chu peang ram pakhat president din mun me po tlansiat san phal tur khopa poisa petu hi tunge ni taang khothang kai pui ve khuan aram bial chung alaron fangle don te hi ani theyangem
ole khati zong kha Afghanistan chungchanga tu thar kan nei kan puan thei te chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te in zawaya chunga kan lo me